ҳамин батли 6 ба 1 типа маслиҳат буд. Қатъи ҷонон батл мекардем ки не? Ба фикри ту навик мезанад ҷонон. Мақсад дар барон ди задагия бё нагла бугу. Айномаш маълум ай. Хайма да фар надора. Ма гуфтастам ку чизе аст ҳамин ҳоҷат ба баён нест. Рӯзи идея ту будай то што биёрен шак кор боша пеш баре нам хебад ё не? Конкурс намекунем. Гуфтан як рӯз ман хона даромадам конкурс ҳар додагиам. Уҷа ма бисёри чизо последни время ба ҷо мешти хали. Кам Рустам Ашуфа намёб додаги. Нагла намёб. У бигем ранги ҳамин кунлесаки барон шид последни время. Вақтш да одамора намешнохтем, оз якиш шинохтем. Чунки ҳам хели ба ман медонам ки ӯ худаш чанд қадар барона шу мебинад, бо мехеза кунлесаки барона мекунад уже. Ӯ ма гуфтастам ку бисёри чизо аста пишти парда бисёриё намедонанд ҳамчизора. Қатъи сектор ван кор кардестай. Нема дуруға намегум брат. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Салом алейкум шаҳриёр. Салом алейкум брат. Чехе брат кор бурам. Шукр Аҳмад. Зиндагиё. Ай чеҳраи ханун маълума ки ҳамата инҷа. Мегзорам ҳама вақт хирсан боши брат. Зинда боши шуморам брат. Раҳмати зиёд ва аввалан миннатдорем ки дар барномаи мо омада иштирок дорӣ рад накардӣ. Ҳозир дар Хезе 2020 чӣ хеле даромад ҳаст? Хезе 2020 дар рости гап бачаҳои мо ягон таш ҳозир хеле официально кор намекунанд ягон ҷуда. Мисол ягон кас оилик ҷдад намекунад, ягон кас чӣ намекунад. Сесни гуфта мешавад ки ҳами пули квартираву хонаро хабар гирифтан, ягон чӣ гирифтан, хӯрдан пурдан ҳамаша пишти ҳами ютуба, пишти ҳами чи. Бачакҳои Хезе 2020 яъне ки мақсад кору фаъолиятон ҳамаша даромади канал. Не толика даромади канал, ҷа бо як гада чизакҳои дига. Ҳаст оз ягон спонсор ҳастай хе? Ҳастан хеле серьёзнай бад не. Хеле ҳастай меган ку як видеоро тамошо кардаги будум, мотиватсиони видео буд. Уҷа да як чӣ меганаш, як бизнесмен, карочи ӯ вақт бизнесмен будаги нестай. Бизнесуи мекуна, муддати як 10 сол дугем ягон чӣ даход намеёра. Ки ҳамон бизнеса мегам, медонед ман барои чӣ маҳкам накардам. Мегам барои чӣ? Мега барои ки мара бисёри одамо мегуфтанд ки мо возможност надорем, агар не шуморо дастгирӣ мекардем, ҳамин бизнеси шумо зурай мақсад пешбарин мешава оянда. Мега ай сабабе ки ман медонистам ки бисёри одамо мара гуфтастанд ҳамин кора бикун зурай, ё ки бисёри одамо будан ёрдам додани будане ки чизошон мақсад мо да қувватшон намерасид. Ман ба ҳамин хотир фаҳмидам ки оянда пайдо мешава ягон одаме ки мақсад конкретни дастгирӣ мекунам, мақсад чизе ки мо талаб мекунем ҳамон дар розияи мақсад. Насиб умедворем пайдо мешаванд хали спонсоре ки ҳама проектҳои шуморо пеш мебаранд, барое ки ҳаракатотон бениҳоят хубай. Мақсад ҷой ба ҷои нест, айни ҳол бигем шароити барон, даромади барон бигем на бё на хуб мегем, на безеб, нормали ягон проектетон даштаге бига бачаҳо мақсад номи Хезера шумо истифода бурда пешравӣ мекунед, инагирани проектонда расход кунед. Рости гап якумш ки мо ура худмон ягон бор зан назадаем ки ягон чӣ дар кораи мо да ягон чӣ ёрдам кард. Баъд дуюмаш хеле ки чизе ки дар видео меган ӯ чизо ҳамаш асоси воқеӣ надора, барои ки ман хеле биё хеле намёк памёк қад гап намезанем. ҳамун як видеоша хеле як кусок шама да бридаги роӣ кардагиан, қатъи акай шабоз шитагия, қатъи шонем шитагия, мега любое время дари ма ҳуяй мисол биёян, мисол чизе дар кораашон ма туғрияи суса. ӯ просто гапай ӯ барои мухлисо ҳам хе меган. ӯ чиза чанд медонам мо ҳам медонем. Мисол ака шарт нестай ӯ одам мо занг бизанем бигем мо да ягон чӣ дастум дар корай. Мо худмон ӯра намегем ки мисол мора ёрдам кунай ё ягон чӣ. Барои ки мо да ёрдам ин ниёзам надорем. Яъне то ҳол мақсад ягон проекте да набуд ки бига бачаҳо гирен пешравӣ. Не, мо худмонам чӣ накардаем, напурсидаем шагон. Проекти бигем реп дар любой ҷо дар ҳамин Хезе 2020, канали Хезе 2020 просмотри хуб мегира, комментариҳо хуб дора. Мақсад талаботшам зиёд дар дарҷа кунед, дар оҷа кунед. В общем ҳамин проект идея ки буд?
ایده کارلیون ایده اکای عزیز بود یک دو چیزش نمیرسید بعد دورا بو پر کردیم یا جویا مقصد وقتی سیونکا میرین بسیار حالاتایی که شاید نفرایی که مقصد سیونکا رفتگی نیستن یا که دیدگی نیستن یک سناریویی که بگین تیاره وقت سیونکا کردن دا بیرون یک به هیجان داده میشه مقصد یا ترس میجی خطا یا که خطا گم میکنی در بیرون یک گوره کامera گیرون شده در بین خلق خونده میروین یگان همون ترس هسته بچه در وقت سیونکا در وقت خواندن نه یگان چیزش راستی گپ تیار نیست به خرج مینوساش هم همین هم با وحدت دا مینوس ببیرد کردیم اتاق دیگه همش هم خیلی خیلی که همو ویدیو دا بسیاری جوش مثال فریستایل اکای شدی فریستایل میزنه هم خیلی فریستایل نم اصلا مینوس گرفتگی میسوسه همو تیاری دگیم هم خیلی رفتگیم یگان کس خیلی نگفتگیم که مثال باید برای نه چیز بنویسی باید برای نه چیز بنویسی همه ویدیویی که کرده همین سرچ دگه هم سر کردگه خونده مثلا ویدیوی کردگین پانوسی همش بمانده که یگان جویش هست همه برین مقصد بیاین مثال میبیاریم رفته است که یگان موزیک دنه فورا یگان گپ خنک میگن هم خیلی کادر هستن که برینشن میدونی چه خیلی کادر هست یا خیلی کادر هست مثال ای دوری سیونکا کدست کو مثال یگان مردک میگه من نبیام سیونکا ده و حق دارم مثال خیلی جاوشه بریدگیم بعد کامera استابیلیزاتور نداشت دشارده کاروچ تشنه دشارده استابیلیزاتور نداشت مقصد یک وقت سلیش کیم بعد جم میدگه یا که سلیش کیم بعد اوس کدگه وشا گرفتگی مقصد اتاق خیلی اگه کادر نشدگه که مثال همجا رفتگی خوندگی باشیم و بزب قبول کردگی باشیم بعد ما جاش بریده باشیم شهریار چقدر میدونه مقصد سن سال اگر یاش هم باشه در درون رپ در درون اینترنت بگیم به نهایت زیاد شده که هستی در انپکلند شاید بسیاری ندانند شاید انپکلندش ما قطعی نوی که امسی بودیم همچون نفره که نوی که میشناخت وظیفه جانان هم مقصد تویست اتویت جانان قبول کرد برای بطل کردن همین کار درست بود یا اینکه نه مقصد به امپکلندم اگر در امپکلندم نبودم مثال اگر ما تشنه در گروپ هم نبودیم مثال پلیبام یگان وقت میشد که مثال دوستی میکردیم چی میکردیم اونجا گپ درباره گروپ نمیروه نمیدونم خیلی ویزفش قبول کرده 100% جواب کی برای پیاره کی بخش ما دائم بین یک گپا که وای کردم پروپوزات کردم وقت انپکلند گفتم تو شما در یک کلام ده دوست بدین وقت هم ویزف قبول کرد همین کار درست بود یا اینکه نه وقت زنگ زدی گفتی یگان بار که مقصد نوروز همین کار خوبه یا که گنده وابشیم ثابت دادی نه ثابت ندادم راستی که خیلی نمیدونم مقصد هر کس هر خیلی فکر میکنه موجود یا دیگه خیلی بطل کنن موجود یگان مسئولیت باشه در جمع یا موجود سریوزی بطل شود چه خیلی که میشید مثال پیش رنگی بطل بکشی وای اصلا روسو کاره ما دیدگیم هم بطل خیلی نریس که دیدگیم دامی اینستاگرام دیدگیم تا خیلی پال نشم مو بیفشی پروتیف نمی چی را دیدگی نیستم نه که اون معلومه که یا نمانصد مسئولیت خطیه اوخی آزی چه خیلی خدمون میدونه بسیاری چیزا مسئولیت خطی میشه بعد استا بوش میبرویا نم یا خیلی چیزا را چند سالا نمیدونستیم نه با نزدیکی میفهمیم مثال یا خیلی کارو یکی ایرانت میکنه میگی نیموش بیتم وقت ما قدر مثال خیلی میکردم خیلی نیت داشته برای همون هیچ تماشاگران ممکنه حال هم ندونه چرا ما اونجا خیلی کردم تا چی را گفتیم میخوام تو بگو تیمه را برای او گفتم که خدمون میدونیم همین چیزا را بیا سوال تو پروسه ها بگو شون برام چرا نشد چی از گفتی چیزی را که بسیاری نمیدونن و بعد میفهمه نشد چی شون برام اخی شون برام گفتی چی مقصد فهمیدی اوجه ها یا نه چیزی را که میگوی بسیار سالا نمیدونستیم و بعد فهمیدیم نه یک چیزا نه مثال بسیار چیزا یخ آدما مثال یک گپا میگن پگام نیو دیگه خیلی با دیگه مقصد گفتایش با دیگه نیت گفتایش مثال بسیار چیزا اکثرا نمیگن بعضی آوازها برومد که مسئله یمی 6 به 1 تویست همین بطل 6 به 1 تیپ مصلحت بود برای خیب کردن میگم نه که ما را عمیق شنه میدونم راست که برای ما را یعنی این چیزا تو نظر نداشتی ما برای خودم ناستول که ریال نی بدن یعنی تیمارا برای خودم میدونم ناستول که ریال نه دروغه مثلا ما برای خودم میدونم آخی هر کس عقیده خچه داره برات نگاه کردن یعنی کامera را یک از دیگه دفته ممکن یا خیلی چیزا شبیه واقعی مثال 5 سال استفاده شد برای اینکه نمیدونیش کدی هر کس فهمیش خچه داره هر کس خیلی خودش میفهمه مثلا برمیگردیم کمک با طرف موضوع خدمون
агар ба ҷои нави KMC ту мебидӣ қатъи ҷонон батл мекардӣ ё ки не? агар мекардӣ барои чӣ мекардӣ, агар намекардӣ барои чӣ намекунӣ? агар мекардам барои сум мекардам, агар суми калон медоданд мегуфтам қатъи ҳами одам батл ки мекардам мардак, барое ки сум аёжада ёзи дурӯғ ай бигӯӣ сум главни нестай и чиз дурӯғ ай барое ки ҳама барои сум кор кардестай. мо ягон кори официалӣ надорем, гуфтаистам ки ягон коре нестай ки дар Тоҷикистон ман кор кунам мара 10,000 сомон ойлик бита, ман розӣ боша ягон ҷое коре ки 10,000 ойлик боша мумкин ман ҳами ютубам нарам, барое ки иҷа и ояндаи хуб дорам мақсад корбор. барои чӣ намекардам? барои сум намекардам. умра шояд нави KMC-рам ба хотире ки просмотри хуб мегирад дар канали худаш мебура, ба хотири подписчик меора, ва ба хотири сум, ба хотири ягон хеле вау нест мақсад, темаи вау нест. биё вай мекунем чӣ меган прогноз меган, биё прогноз мекунем батли нави KMC ва ҷонон ба гуфти чанд ҳазор просмотр мегирад примерно, поёну болоша бугу. просмотра рости гап я инвестор пайдо шудагӣ буд, бояд ма барои чӣ темора мегум хушудтар бифаҳманд мақсад мардум ки ман чӣ мақсад дорам. Я инвестор пайдо шудагӣ буд, мо ҳам проекти реп далибоҷора мақсад пешниҳодаш кардем, гуфтум ода гаранти бита ки ҳами чанқа мақсад ҳами ина мисол якм випускдон мақсад якм випуск чанқа просмотр мегирад, чанқа гаранти дода метонӣ. ман охир гуфтум и чиза гаранти дода намешава, охир яхе чизое ҳастае ки гарани зур шудагӣ инами худмонам медонем, ахе фуфло чизи туфтара мепартои просмотр мегира, ҳисоби намедонам ҳисоби коверш шуай просмотр мегира, мисол ё ки ҳисоби ҳаму қафаҳмиш доран одам мақсад ҳаму чиза қабул мекунам бахчон ё ки ҳисоби реклама шай ман намедонам, барои ҳами чизам ҳеҷ капешакӣ гуфта наметонам. ӯ гуфт ки мақсад гарант дода метонем ки ҳами проекти шумо 100,000 мегирад. ман гуфтам мумкин 100 таб гирам, мумкин яке 40 таб гирад, мумкин 50 таб гирад, барое ки ин чиз гаранти надорам мақсад. яке мешавад ки 1 миллион бигирад дар рӯза ки медонад, яке мешавад ки мима бигзара мақсад ягон феъли ягон участник мақсад ягон кас маъқул нашава, ҳамун чиза мақсад аймобайнаш бикша тамошош накунад. батли навик ва ҷонон шояд бесудя шавад, шояд бесудя шавад. ба фикри ту навик мезана ё ҷонон? ин шамоли гуфта барои ман гуфтаистам ки ман намедонам инҷа дар чӣ тема ёзӣ охи, барои ман ягон чӣ нест и пешгӯӣ мешава уже, ман намедонам охи кадомаш мезанам. может яке навик текстоша гум мекунад ҷонон мезанам, может навик зуртар баромад мекунад ҷонон бой метавам мақсад ки медонам чӣ мешавад. шаҳрёр брат ҳами як гап фаҳмидем, Карлион ба кала нагирифт барномае ки пеш ҳайти сёнка карда гирдем як рӯз пеш, дар уҷа Карлион мегӯяд трек дорам бо номи Китайский капитан. мо медонем ки барон дар якчанд трекаш қайд кардагиа, ман ранги капитанам дар Салдатон чанд бор ҳами гап омадагиа ва мақсад капитан хича дар ягон ҷо ралли гуфтагӣ нест ё шом гуфтагӣ нест ё ягон кас гуфтагӣ нест. мақсади мо матра фаҳмидим брат, мақсад дар барон дизадагиа биё нагла бугу матра фаҳмидим брат, мақсади мо мақсадмон як чизае, мехоҳем мардум дам хали хушрӯ бифаҳмонем ки мо ягон кас зависит намекунем, мақсад фаҳмидӣ, ягон мақсад жалс давид мекунанд исуси бародарон партофтмон исуси партофтани бародарош дар чие ки бародарош дигар мисол дар ягон ҷо мисол намегӯянд ки барона камона ё ки намегӯянд ки мисоли гап барон биза ту пеш бира ту метонӣ, баъд нав одамое ки видеош мекунанд ҳарчи мегӯянд бародарош дигар ай хича усу мондаву хеле ай тани барон ответ наметаванд, чӣ хеле ки Степа барона визов додагӣ буд, ма элена занг задам гуфтам Степа қатъи ман батл мезанам ина,
او گفتگی که داستانی اگه مثال زنگ زد گفت نمیزنه قط نه کامیرا مردم نمیدونه که مثال ما امروز ویزف دادگیم بگیم کامera قط نه پس پرده موندگی انا میخوام بامیستی همین بسیاری چیزا هست که پس پرده موندگی همو ونیمانی را برام پسلن وریم ندید مقصد ای بچه‌ها خزه و ما نمیخوایم اون چیزام به مقصد برای که ما هم خودمون زندگی داریم ما هم پیشروی داریم و پیشروی خودمون هم یا شهریار تو گفتی میخوام یعنی که چیزی که هست پریاما روشد میگم مثال دلیبای جمهور ابو پرسانم خالی ها اینم خالی بیا پریاما روشد بگو کارلیون در برون دیزه دیگه ول ترک نبرمونه ولی ما ترک راست دیگه گوش کردگی گوش کردگی بیا باور که گوش کردگی نیستم برا اینامش معلومه خیمه دفر ندارم ما گفتستم که چیزی هست همین حجت با بیان است تیا چیزی را گفتستی که دام اوجه هیچ کردگی ما براست خواسته سال که ما بگوی ما برا شوخ میکنیم شهریار اگر برای نامی همو برنامه باشه بنویس که شخیر گفت که مثال کارلیون در برون دیس زده البته نشد شما سوال دادی نشد شما با وای بشه راست میگوی فکر خوب دادی در نامی کویر بنویسین که کارلیون در برون دیس زد پراسمونتر خوب میگیرم دیس دیگه چه ما فکر میکنم دیس نیست برون خیلی برون میگم تاچنه اکای عزیز خیلی چی نیست مقصد ادنشینیشون نمیدونم چه خیلی ادنشینیشون خوبه یکی دیسی خیلی بگم دیس میزنه که تر نیست با فکر ما گپا خبر نمیو مقصد گپایی که خیلی ترک میبره گوش میکنه نامی ترک تایسکی کاپیتان بچاکو با نزدیکی میبره در اینجا خیلی بمونید شخیر در همین درآمد خزه 2020 مقصد در کی میروه درآمد خزه نمی کدومه که دنمو ما حالا که بخشش اکا عزیز گفت که حالی پانسیو انیق نیست که چند نفره تویست در ویدیو تان لیلویس بود سیمپو بود مقصد نفرایی بودن که یگان ویدیو و ترکاشو برندگی نیست در خزه 2020 تویست درآمد لیلویس ترکاش در خزه پروسا تخشو خود نده در ترکای دو تا ترک لیلویس ناوشه که چند هزار نیست که وقت یگان ریپ خوندگی نبودم 10000 ایده مقصد با اونجا سیمپو هست قدما فکر کرده با خودش توقع کرانتین اکا عزیز ترک کرانتینی نوز کارلیون سیمپو وابشیم همین درآمد خزه 2020 همه در تقسیم میشن راستی گپ نیم چی درآمد میاد چیز میاد مقصد اگه جای سوم میاد همشه برای هم پروژه ها زده است موضوع بگیم یا هم کس برای سوم کار نکرده است دیگه شنا میگم برای کی اوسش مقصدی ما اوسش اولوی ما رو باید نگیره هیچ یا شهریار از سوالی باید میتیم سوالی شاید نپریاد نباشه نو پریاد نه برات سوال میتیم یگان ای اویلا نباشه تمام نه فقط اویدی کار فعالیت خیلی چیزاشو به نظر میگیریم مثال شهریار در اپلود مدیا جای پنهانیش نیست تا به نهایت حرکت‌های خوب کردگی مثلا مهنت کردگی ایده یا این سوسه وابشیم عبدالرزاق کردگیم با بعض سخنهای فهمیدگیم که عبدالرزاق ایده تو بدای توشتو بیارین شک کار باشه پیش برنامه خبر یا نه نمیدونم راستی گپ میگم عبدالرزاق یکم بار یوسف گفتنی همون بچه که دامجا تو میشناسی و منتاجی و اپراتوری زوره کاروچی همون وقتی که پنجاکین پیشی جوراش میروه مهمونی میروه ای عبدالرزاق پیشکی ویدیوش در هر جمعه برامد فهمیدی کاغدا تمام خیلی انتدیساوات کداگی بودیم شخصی اکای بیروز بعد همو کی میگنش یوسف گفت که هم خالی بچه ها که کراچی اما عبدالرزاق کراچی خونه شونه همین جورای ما میدونسته کراچی میشه بریم قطعش ویدیو کنیم ما سبب که مثال قطعی دادی خدا پیش کار کردگی بودم بعد بارون هم خیلی چی بود چی میگنش خیلی باوری داشت و مثال چی سوم داشت مقصد هم برای پروژه ها صرف میکرد مثال مثال اگر پروژه میشید من میگفتم خالی میگفت تو باوری داری تمام تو چانس میشه بگو من سوم شمیتون پروژه تا بکن مقصد نه خالی بود مقصد امورا یا جای قطعی اکای بیروز چخ کردگیم کی ها بکنش مقصد برای ویدیوش کرد انا او ویدیویی که آوردگی بود او دام او را با خشو پدا چکدن در کار بود برات او را خشو پدا چکدن در کار بود که آدما بدونن که همون کودک در کدام حال قرار داره و کدام سبب 16 ساله مثال هم خالی بیماری گرفتار شدگی او را یک پدا چخچه داره مقصد او آتش بگی
интервью мақсад сурудора бихона нақл кина ягон чиза амё ҳамаш идеяан мақсад амё чӣ хел бояд ам барнома бишава овардагиам барномара сиёнка кардагиам барнома буромадагиай гуфтагием агар ай 100 000 просмотр калон бигира абдурозиқам ёрем и ягон ҷои хел ба ҷоиш нестай ҳамун чиз мақсад мардум хуб қабул кардагиай бо ҳамун тагижда ма гап задагием ё мағзи савола бармекунам мақсади гап ки идеяи ман набуд ки ман бирам ягон ҷо ҳамо абдурозиқа худам бизанам уточнит кунам ба биём ёра бугум биё бибуроремаш асосан ихе бигирем идеяи юсуф мешава агар ихе бигирем чиқиргирем сарчашмаи ҳамин кор значит юсуф барои ки бисёриҳо агар ҳамин чиза ҳамхалӣ фикр кунанд и хатоай не ки бо ӯ падача дора гуфтестан ку продвижение дора ӯ кору боруш бисёра биё ман саволма хеле хушмукин шумо меоварден хушрӯ продвигатш карда наметонистен бале мо я барнома кардагем оиди ҳамин чиз мақсад таъриф кардагем ки то что авлод медиа мақсад ҳамин кора тонис дар ҳақиқат ҳамин кора мисол мисол да агар як нафар дига мекард шояд ҷазираи ҳама чиза мебаровард хай в общем ҳамада муваффақият шаҳриёр саволи асосии ман то что ту дар авлод медиа ҳаракат кардӣ меҳнат кардӣ ва оқибат як видео кардӣ ки барон дар гапаш наистод мақсад биё ба ҷо намекунем иҷа масъалаи пулӣ бидагия нашод ё оилика ё чия намедонам в общем дар хезе 20 ҳаракат кардасӣ дар дили ҳамхали шубҳа мерава ё инкина як рӯз ранги авлод медиа меша ки ту хали саҷилет кунӣ ки дар канали худат як лимон да накардим дар хезе 20 кардим як киноя брат не меги да лимон накардаст як киноя брат дидагиш хали мерава як ҷода хали хато мекуна мембра бо миёя ай сарака ай хоб бедор меша бо мерава медона ки дар наҷа мемурд уҷара дига хе мекуна мерава бо да дига ҷош мемра бо бедор меша антари мерава ку ма бигем хали чанд бор ай сарам гузарондагим мисол иҷа вниманияра чихе бояд дилит кунӣ бояд қати одам чӣ хели чахчах кунӣ бояд одам қати чӣ хел рафтор кунӣ ҳамаи чизҳоро ма уже бигем омӯхтум ё мумкин ма 10% оли медонам нашоти одамгарӣ ва нашоти кор дар ютуб нашоти любой чиш ма хидма ягон аналитики сахт намегирам не ки ма ози ягон хели шубҳа надорам ки мисол ягон зантари ранги авлод медиа мешава авлод медиа ӯ вибари ма буд ман метонистам ҳамунҷа бестам метонистам набестам ма уже энергияма гум кардаста бигем дар авлод медиа уҷа баъд мо хеле оила қати чахчах намекардем мисол ягон сум дар кор мешид ман мепурсидам ман мегирифтам мерафтам последнее время ам хали шид ки уже мисол ман ростша мегум не конкурс шид фаҳмидӣ конкурса ма аввал розӣ набудам гуфтан конкурс намекунем туғрия конкурс намекунем гуфтан як рӯз ман хона даромадам конкурс сар додагиам дар канал мисол канали ҳама авлод медиада мисол ман розӣ набудам унҷа бисёри чизо буданд ки мақсад ман да намефоридам хали чизо шава мақсад уна темаи чай фаруха вообще ман ягон чиша намедонам унҷа чӣ гап шидагия чӣ хели шидагия унҷа бояд ай ма ба ҷо набошам мақсад барои ки ман инам хали правда инам хали биё инам халиш мекунем тамом уҷа ай ма бисёри чизо последнее время ба ҷо мешиди хели сплени чит мешиди кади типа ма бояд чизера нафаҳмам ку хели ма хали круг да ма чӣ кор мекунам охи ма ягон кас зависит намекунам ҳамун чизера ки ман метавонам худам тоқам мекунам шинақад бачаҳои хезӣ кадастем мешавад беҳтарин шаҳриёр бо иншоалло осос мешавад мегӯм ку бигзор ранги ракета тарафи осмон равен муроҷиат кардӣ дар як видео дар конкурсдоро ва дар авҷа хали кам рустам ашуфа намёб додагӣ ба ҷо намекунем 100%. қати рустам ашуров ягон гапот гирехта бо чӣ шуда буд ки хел кардӣ қати рустам ашуров ягон гапом гирехтагӣ нест ҳама 100% буд як рӯз короче яду сторис безеб кард ӯ одамам бигем инам ма прямое мегӯм ӯ одамам бигем ма бисёр ёрдам додагиам ман намегӯма ки ма ҳамара ёрдам додум мара ҳеҷ ка ёрдам надодӣ хеле нестай ҳама чиз взаимнӣ мешид қариб қати рустам тимболи бо ягон кор мекардем ягон сум медод ё ки ягон ҷо мерафтем мисол ман сум надоштам ӯ платид мекарди хеле мақсад ирам и тарафам мисол дидандар корай кунам мисол ҳамдигарфаҳмӣ доштем мақсад ӯ бигем ранги ҳами кунлесаки барон шид последнее время фаҳмидӣ вақти ман айхези авлод мегӯм ай авлод медиа биромадам хали ранги як кунлесаки барон да кард ки мисол вақтш да одаморо намешинохтем оз яке шинохтем чунки ҳам хали чимчи ҳам хали тема кардаги буд нафорид короче
و من میدونم که او خودش چند قدر برون شو میبینه با میخیزه کلسکی برون میکنه و میگی پلی آدم چه خیلی آدم های رستم برون شو میبینه خیلی که را هم میدونم اصلا او ما گفتستم که بسیار چیزا هسته پشتی پرده بسیاری اون هم میدونن همش سورا بسیاری چیزای مقصد من پیاموی میگم در فرق نداره کدومی چه خیلی میفهمم کلیپی سیوانا در اولود میده با فکرم دیدگی برای که تا 1 میلیون رفته سالکه تا 500,000 با دیدم پس آخرام برام میگوید 800 چند سال فکر تا 1 میلیون رفته سالکه در باتلی انفاویک و نه باتلی سیوانا لونلی اونجا برون یک دیگه میگه سیوانا اکه او پرابلم اخ چونه برا دیامینو ما تانی وجه ها دادن ایتون میشه یعنی سوال برای تا سوال برای بگو باینی برون سیوان بگم یا گپ میشه و در اونجا یگانه آدمی که گپ زدگی تو بودی مقصد کادرای خونده هست اونجا نخزی هایهوی کردگی بالش کردگی بالش سخت کردگی مقصد همین منظره برای تو چه بود وقتی که تو ای پشتی نفره که بگم پشتی نفره که تو گپ زدی عاقبت همه آدمی که زیدی هوای بود بگم اومد خطیبه جوراش برای تو چی بود چه بود راست گپ برات ما گفتستم که последнее время هر چیزایی میشد که ما خودم درک نداشتم نه که 2020 یا چیزی رو نشون داد که آدما حیران شدن یا هیچ نیست من راست سوال اینترست نه میگم که این همین آدمایی که تماشا میکنن که یا خیلی آدما را برای همین خیلی چشمشون هوی کنن بفهمن چی گپای شر نیست مثال همو تیمورا دیده است مثال خیلیش میگه چی با تا همون چیزا دا برون اتمت نمیکنی مثال همین استوری ساده برون اتمت نمیکنی نه که یگان بار خیلی مثال نمیاره که چی با برون قطعی سکتر وان کار کرده است قطعی ایز دی کار کرده است قطعی سیوان چی با این چیزا رو یگان کس نمیگه ما داو اون که خودش دمیگه ما دفر نداره انا شد سیوان اومدن شایکو یگان خیمه زیدیت نشان دادگی نیستم برای که ما خودم سیوانا برون گفتگی اما اکای بیروز گفتگیم که ما خودم اما اکای بیروز آیت دو گفتگی بدم که اینا مثال اینا می آدم بگی ختمان کار کنم اصد وقتی که همو آمد همون روزی که همو آمد ما را سیوان گفت که ما همش دا بسیارتر ترخشو میشناسم مقصدی بچه را نمیشناسم به غرض اکای بیروز مقصد اکای بیروز ای سوایی که مثال قطعی ما کار نمیکنم مثال بسیار وقت ما قطعی میخوام کار کنم مقصد تیجا مثال مقصد با تو میفهمی بسیار چیزا را ما گفتم که برات نمیته زمینه ما نمیته میتونی نمی کارو را کده با چند زنگ زدگی چند چیزای اما اولاد مدیا را گفتگی ما گفتم برات جای آدمی که ای اولاد مدیا برآمدگی پاسوتی بگیریم تاق نداری باید چیزای آدمایی که مثال قطعیان نوع اجیا نیستیم جای تو چیزا را بگوی برای که آینده میتونه ضرر بیاره دختون با چند چی میگنش یا چند سویت های خوبش دادگیم به خاطر که مقصد اولاد مدیا را مثال نگاه کنم مقصد در همی باتلی لونلی و سیوان شدگی طرفی خودش در باتلی لونلی و سیوان شدگی لبوی آدم وقتی پشتی یک کس میره مقصد پشتی یک نفره گپایی که میگنش سخت شده است میگن این حال همین نفره که مقصد نمون گپای باتل نفردگیش در خزه 2020 این کارلیون تویست کارلیون سیوان بیزه پیشو میبینه راسته فقط کارلیون هر روز هستی میدونم راستی گپ اکای عزیز یا آدمی هست که اینا مثال سیوان اینا خیلی بچه کو برای خچه خیلی سپه نمیدونه و درباره او گپ زدن مثال اون چه ابسوجدت کردن نکو خیلی نرانه خودش نمیدونه مقصد یا اون طرفای کینگ جورا میقپه مقصد دیودم خبردار نه یگون جای خبردار شویش هم نیست آخی براد هر روز جای مقصد بسیار چیزا رو هم دیگر منقطع دیلید میکنیم نه که اکای عزیز خیلی آدمو را چی نمیکنه افسوجدت نمیکنه مقصد یا شاید گنده سوال همی اکای عزیز سمی آدم همی بچه‌ای که هم کم گپ میزنه هم درباره دیگرها کم گپ میزنه درباره پیشروی بسیارتر چغچغ میکنه همی بسیارتر اما بین بسیاری آدمایی که ما در زندگی و خودگی آواز گرفت برای چی؟ نه ما حکاک زده است حکاک زده است همیش نما وقت درو بگو آواز بگیره
как зади саб нема дуруға намегум брат шӯхӣ дорам Шаҳрёрҷон ака азизам мо характерша медонем беҳтарин инсон ҳозир дар бораи беги бипурс я ҷои бегира ба қувватиша мегумад хит кади Шодира пурс дар бораи не шодира пурс дар бораи шодира ягон ҷои ба қувватиша мегум ман ҷои ба қуввати акаи азиза гуфтам ин чиза бисёриҳо медонанд биё баҷо намекунем вақте ғамзада нигер мегӯтанд ҳамин тарафдорои бигӯем лирико ака азиза ҳурмат мекарданд аз ҳисоби бисёрш аз ҳисоби инсони ором буданаш ва ҳар хел гапҳоро назаданаш саволи охирон Шаҳрёр брат агар небе аввал пешака савол гирифтем барои тура пешравӣ як лимон бисёртар важна ё ки хезе 20-20 илтимос ростша бугӯ пешравии худам на я лимон на хезе 20-20 агар ки ман пешравӣ кунам ҳардуш пешравӣ мекунанд агар акаи азиз пешравӣ кунад ҳардуш пешравӣ мекунанд яъне ки ма да ташне ма акаи азиз пешравӣ кунад ҳардуш пешравӣ мекунанд мақсади гап ҳамиае ки одам бояд не оз бисёриҳо хиёл мекунанд я лимон ама худам просто ҳама пранкҳо дамаем ҳамин сабаб хиёл мекунанд ки о ҳамаш меҳнати ма агар не ҳеч ка намедонад ки уҷа да беги ҷон сёнка кардагия уҷа да кагда тамо да рапли да акаи азиз рапли додагия шодӣ рапли додагия шинабс мисол урам уҷа фоида мешава урам бигем як сами хичак зоштан мешава барои ҳамин одамо бояд фикр накунанд ки мисол я лимон ама худам тоқа кардам хезе 20-20 як галани я лимон ай худам тоқа уҷа просто ози дар кор нест мисоли гап ака азиз биброя уҷа пранк на мисол не ки ӯ метавона ма дар ягон совети зур бута дар рафти ҳам барномаам ё ки дар рафти чи бисёри пранкҳо дар акаи азиз будагия ақиби камера мисол акаи шодӣ будагия мисол ҳамрагӣ мекунад в общем пешравии ҳардуш ма да важняй мақсад ҳамаш дар як ҷо мечакам як ролик дошта бошӣ уверен бошӣ 1 миллион просмотр мегирам 100% уверен бошӣ дар хезе 20-20 мепарто ё як лимон агар ки дар реп боша дар хезе 20-20 мепартомш агар пранк боша дар хезе 20-20 на реп боша на пранк як ролике боша оиди реп боша дар реп мепартомш агар оиди реп боша оиди в общем дар онҷа чақчақҳои реп боша любой чидоири реп боша дар хезе 20-20 мепартомш берун ай реп боша дар лимон мепартомш инҷа хеле нестае ки мисол мо ришват кунем бигем биёира дар лимон партем ира биё дар хезе 20-20 партем не биёира дар хезе 20-20 не уна оҷа ду видео партем ку биё дар и партем хеле нестае брат хеле бигем хеле роҳ мерафтестай да ҳамаш мақсад хеле репай репи май фарқ надора о бояд хезе 20-20 даша барое ки хезе 20-20 уҷа партали репай мақсад доири репай чизе аст аиҷа доири мақсад ҳамон пранка ягон идея дигар барнома ба охир мерасад ҳазор раҳмат Шаҳрёрҷон миннатдорем ки даъвати моро рад накардӣ ва қабул кардӣ ҳазор раҳмат агар любое время любой вақт ай тарафи мо агар ягон кӯмаке агар дар кор шавад мо ҳамаи вақт тайёрем гап нест ман форамам як кӯмаки тура дар инҷа бугум ҳамо чи айку чӣ меганаш баннери канали хезе 20-20 ҳами бародар мо стаф кардагия бесум беҳичи ёрдам бисёр ёрдам кардагия як чизе ки бисёр дар кор буда он вақта мисол ҳами одам буда бисёр ёрдам кардагия дар каналиш илтимос подписат сакунед сёнка якум пранк фарвиз гап нест оператора намҷа штагия мақсад гапҳои ма да кайф мекуна инам хали мекуна бо ма да борам хали илҳом метаван чақчақ мекунам зинда бошем бачаҳо ҳазор раҳмат як бор дигар Шаҳрёрҷон канали хезе 20-20 дар экран биромад дар канали я лимон бале ҳарша мемонем инстаграм ва муваффақият шумо да бачаҳо бигзор ҳама вақт ҳам хел пешравӣ кунем ва ба ҳама мақсадҳои нектон бирасем як бор дигар раҳмат ки ҳам хел трекҳои хуб баҳри тамошобинон пешкаш мекунем зинда бошед